Habakufanya tena sherehe ya Pasaka. Hakuna mwalimu. Walifanya njo chakula ya ushirika. Ilikuwa sasa chakula ya ushirika. Agape. Agape. Chakula ya ushirika njo. Wanapashwa sasa wafanye. Ndugu yangu unaona bote watezi batiza watoto wa kidogo banafanya mwezi wa 4 Pasaka. Bote kama hawatubu na kuamini Yesu. Bote mwisho ni Jehanamu. Sasa utetiko ende Jehanamu? Sisi tuende Jehanamu. Mimi na niko na nilikuwa najipumone vile juu mimi najua nikivifanya ndenda mbinguni. Mimi nanisomea neno la Mungu. Mimi nasikia kama haliko neno la Mungu na Yesu tuma nisende mbinguni. Sina siku ya kwanza tutakusanyika fasi moja. Tutakusanyika na wewe nipatia address. Wewe nipatia address. Kuambia kama tunakusanyikia pale ku Trans. Unaona nyuma maternity ya chai. Na pale ku maternity ya chai pale tu ukiuliza wapi kwa biko kusanyika tunakusanyika pale na 15 Rome. Na 15 Rome njoo nayo ni mafundisho ndugu. Nayo nyingine mafundisho ile 15 Rome. Na bwana jamii mweke. Changaje na nione mwalimu anakutsaidia mweke. Najikaza nifike ile siku. Asante sana. Tunaingia pale ndugu yangu. Ndio. Juu ya watoto wako usibabatize tena. Acha wafikirie kwa wakati wao. Mina regrete makute nilikuwa na balipia 3 zote wiko wanaenda kwa mafundisho ya ubatizo za vitisho. Mina regrete lakini sana. Na regrete lakini nashukuru. Asante sana kabisa. Ungeomba basi wache baraka mwangu. Ndio. Sasa tutaonana ile dimanche sasa ndio ndakia kutembelea. Ndio. Tutashukuru Mungu. Unaona kajuise keto akaishe moshe. Yesu asifiwe kabisa ndugu yangu. Siku mingi sana ndugu yangu naona nako napana mapointi za mingi zenye tuteza ongea. Ndio. Lakini hauonekanake kusona tafuta makuta sana unavosaka. Tafuta dolari. Yesu anatubarikia sana. Yesu anawabarikiaka. Ndio. Ile nani. Ndio. Asante sana. Asante kabisa. Tunashukuru Mungu tu. Niache na mimi haraka mtumishi wangu. Naona miaka mingi. Ndio. Yesu asifiwe kabisa. Tunakushukuru kuona ndugu tena naelewa juu ya kweli ya neno lako. Hatafanya tena ubatizo juu ya watoto. Pasaka mwezi wa 4 anasikia kama haiko mu mapenzi yako. Ni baba gani ndio banafanya ile kabisa. Tunaacha baraka na amani na zaidi sana tunamwombea neema yako Yesu. Amen. Asante. Ndugu yangu mimi nashukuru sana kabisa. Ndio. Mimi nashukuru kabisa. Ndugu yangu asante sana. Ndafurahi nikuone muibada kabisa. Unaona na kiti yako iko pale. Kiti yako iko pale kabisa. Tushe ile kiti kabisa iko. Ndakuele dimanche rafiki yangu. Ndio tutaonana ndugu yangu. Asante sana. Asante tutaonana. Okay ndugu yangu.